Manipur University की PC लौथो लेमाइदे इंथरक गारी में तान पुलिस चैराक पियो हाइदना माहिरो सिंह एटीसी मई थाबा मदे चीफ मिनिस्टर बंगलोर थोमजन द पुलिस न चैन कन तथोपदा माहिरो कया असुत नंगरे लाखलिब जुलाई 19 फाउब मनुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक लोइसिंद्रबदे इंडियन यूथ कांग्रेस की वॉलंटियर सिंगना इंडियन पार्लियामेंट घेराव तौबने हना इंडियन यूथ कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट केशव चांद यादव ने लाउको एमसु देसाम MSF सुक एम्स अमदी KSA पुलक पुनसिंदना मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन PC लौको वाइदना नसी नोंगयाइदे की कौनी पुनी पुनपान जनरल फाइट सौगत सेंटर की लेंगा को सिंग फोंग पारगा हाइजगद बनते स्टेट में वजह स्टेट सिना सेंटर हाइपन थोप सिंग अदो थौना लाइन हाइजगद बने नॉन जगद बनते हैना हाना की चीफ मिनिस्टर ऑफ द मैम खुरमजरी अदम यंगबिर इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजे पुंजा सिफाव के मरोइब पाउ सिंह मियाम द पिजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की BC लौथो महिरोई लेमाइदे इंथुदुना गारी न तान पुलिस सैराक पियो हाइदुना महिरोई सिंगना इफिजी मई थाब मदि चीफ मिनिस्टर बंगलोदा थोमजिनर बहोनबदा पुलिस ना चैन कन्दुना तकथोकपदा महिरोई कया असोगपन नंखरे कांस्टेबल अमसु सोखरे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम की लिचिंग मखादा कंगला ममांग चीफ मिनिस्टर यूनियन HRD मिनिस्टर मणिपुर यूनिवर्सिटी की VSC की इफिजी मई थाबगी खोंजंग संगशिलिंगैदा पुलिसना माहिरोई सिंह फागे तौरुबदगी खोइसाउनरब माहिरोई सिंहना चीफ मिनिस्टर बंगलोद थोमजिन की बने देसाम की मिहुत सिंह अमसुंग कॉलेज तमलिबी माहिरोई क्याना कंगला ममांगदा नुंगथल पुंग अनि मखाई ताब मतमदा चीफ मिनिस्टर यूनियन HRD मिनिस्टर अमसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की VSC की इफिजी मई थाबगी खोंजंग संगसिनकी मफम अदुदा माहिरोई सिंह अदुन इफिजी मई थाबग लोइनना VC फम लौथो मतिक सादब चीफ मिनिस्टर फम थादो माहिरोई लेमाइदे इंथुदुना गारी न तान पुलिस चैराक पियो हाइब कोलाउ सिंह लाउखी तंजादुदा मणिपुर पुलिस के ऑफिसर सिंह यावना पुलिस पर्सनल कया मफम अदुदा चंगसिलक्तुना खोंजंग लोइसिनर नबा हाइखी अदु माहिरोई सिंह अदु फानर नब तौरुबदगी खोइसाउनरब माहिरोई सिंह अदु चीफ मिनिस्टर बंगलो तमना चेनखी माहिरोई सिंह अदु मरी मरी चीफ मिनिस्टर बंगलो की गेट ममांग यौसिलक्तुना गेट ममांग थंबा वेरिगेट सिंह थोकपमदी लाउब खोंब हौरखी मफमदुदा ड्यूटी ताब पुलिस पर्सनल सिंगना माहिरोई सिंह अदुबु तकथोकनब होनखी अदुमकपु माहिरोई मसिंग यामसिलक्पदगी सैना कन्दुना माहिरोई सिंह अदु तानथोक हौरखी पुलिस पर्सनल सिंह अदुना नुपी यावना नुपा माहिरोई सिंह खरसु फाजिन की लोइनना माहिरोई सिंह चीफ मिनिस्टर बंगलो ममांगदगी तानथोकी मिनिट खरा कानरब मतुंग माहिरोई खरा अमुक चीफ मिनिस्टर बंगलो यौरमदागी टर्निंग पॉइंट अमुक बंगलो तमना लाखे माहिरोई सिंह अदु पुलिस मयाम अमना मफम अदुदा थत्तुना थंबग लोजना मफम अदु थादोक्तुना चटखिननब पाउताक पीखी पुलिसना चटखिननब हारबसु माहिरोई सिंह अदुना मखोइना चंगसिलबा खोंजंग असि माहिरोई सिंगिने माहिरोई gi makok chaina kan पुलिस लाले हायन गदबनि हायदुना ngayak marai तौनखी तुंगदा माहिरोई सिंह अदु अमुक अहेन सिक्योरिटी फोर्स सिंह सिजनदुना मफम अदुदगी तकथोकी MSRD न मतिक चाबा मयाम पेनगदौबा छात्र सिंह अमदी ओझा सिंह की विल की अगेंस्ट लेतब डिसीजन अदु लौबिरो मदु लौबिरक्तब तारगदी यामनो साथियो मखल की अमता थोक्रियो मखल की एजुकेशन में हम चंगसलकनी मसी ज्ञान ताव पई सेंटर गवर्नमेंट ज्ञान ताव पई BJP न ज्ञान ताव पई प्लस स्टेट गवर्नमेंट ज्ञान ताव पई एजुकेशन अनब लैरोय मफम हायरोय मतम नायरोय अकन मोंगदा इसा कथोक याब सिदोक याब फिल्म दा अखोय चंगसलकनी अखोय की ह्यूमन रिसोर्स मांगनब चंगइबा अखोय की एकेडमिक सर्कल में हमसे अखोय की इंटायर इंटेलेक्चुअल सर्कल जी मांगनब चंगइबा मसी की AP पांडे हरि बनुपा जे मसी इंटेलेक्चुअल नते ओजा नते पुलैब मियाम पुनों कुजलकांदा अकन मोंगदी जिन चसकनी गवर्नमेंट तो को थोकुना अखोय तोले तो सोंगमोय अदुगा ngaraंगी अखोयगी सेक्रेटरी जनरल सोपगी जनरल पुलिस ऑफिसर सिंह खुदक्ता बुदोकदम याना थु मतम दा अखोय ngaraंग थागी मतम बुदोकदम नत्रगा सिदिगन साथी एजेंट चंगलकन मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक मरी लेना खोंजंग लोई सिंगनंगजे थौबाल बाजादा प्रोफेसर पांडे चीफ मिनिस्टर बिरेनम सुंग यूनियन HRD मिनिस्टर जबेदकर की इफिजी मई थाखरे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम थौबाल डिस्ट्रिक्ट सिंधुना
तोंगान तोंगान बा स्कूल अमदी कॉलेज सिंग माहिरोई सिंग यावना संगसिन की खोंजंग अदुदा खोंजंग लोई सिंग अदुना इफीजी मई थाब लोरब मतुंग थौबाल गी डीसी ऑफिस तमना खोनाउ कया ग लोइना खोंगचत अमा लाखी खोंगचत अदुना थौबाल पुलिस स्टेशन मपा योरकबद पुलिस पर्सनल सिंगा ngahak muknarab tungda makha tana DC gi गेट तमना चटखी अमदे पुलिसना देसाम गी मियोय मंगा DC गा उनर नमगी दमक चंगनखी ngasi खोंजंग अदु मरि लेना देसाम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी जनरल रोनेल अमाकचमना पाउमी सिंग फोंदोरकिबदा प्रोफेसर पांडेबु वीसी की फमदि लौथो आइना चंगचिलकलिबा खोंजंग असि ngasi गा थाना निमित निफुगन मापन्नी सूरे ngasi फाउबद रेस्पॉन्स अमत लाक्ट्री माक मसा न खंगना फम थादोकप नतर मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक असि लोइसिन ngamloi haina फोंदोरखी वाथोक असि मरि लेना नंगरांग देसामना लुचिंगदुना माहिरोई सिंग चंगसिन की खोंजंग पुलिस अमद सेंट्रल फोर्स ना चंगसिन की थौवंग अदु सथखिब थौवंग अदु का हेली हाना फोंदोकिबग लोइना थौदोग दु चेनब पुलिस कमांडो सिंग हायेंग तांग 19 की नुमित जुंग पुंग 12 मखाई फौबगी मनुंगदा थबक्तगी लौथोकदबने नतब तारबदे मफम मतम नाइदन अकन खोंजंग सिंग चंगसिनगनि हानसु थमलकली माहिरोजिंग खुद थागिबा पुलिस पर्सनल सिंग ऑफिसर सिंग लाइबा तांग 19 की नुमियुंग पुंग 12 फौबगी मनुंगदा फम सस्पेंड तौगदब सस्पेंड नत्रग डिसमिस तौगदबने करिगुमा तांग 19 की नुमियुंग पुंग 12 फौबगी मनुंगदा मरान लेबा पुलिस पर्सनल सिंग कईगुमा गवर्नमेंट एक्शन लौखतब तारबगदि मफम मतम नाइदना देसाम थौबाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना अकन खोंजंग क्या संसिल नबगदमता देसाम थौबाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की माहिरोई सिंग सेम सादुना लेरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वीसी फम थादो है देसाम की थौमी सिंह चंगसिलक खोंजंगदा लुबसगी सेक्रेटरी जनरल सोन की थौंग यानिंग फोंदोक्तुना माहिरोई क्या खोंजंग संसिनख्रे पनब याय लुबसगी सेक्रेटरी जनरल सितल ओइनाम ngaranggi खोंजंग अदुदा पुलिस ना इंथोरकपद इसिंग टैंकर अमना थोंबदगी खुद की सरु तेकप याउना साथी न सोखिबने मणिपुर पुलिस की थौंग असिबु यानिंग दे मराल लेब पुलिस के बखांगबो केंद्र के एमएलए सूर्य कुमार ओक्रम न फोंदोरकिबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक असिग मरी लेना कांग्रेस पार्टी अमदे मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी न थमजनिंग वाफम दे वाथोक असिग अथुबद वारोइसिन पुरंग होनबियो मतम क्यादगी थोंग लोंद्रन लेरकलिब मणिपुर यूनिवर्सिटी अमुक हन मथौ तौहलो मसिदा पॉलिटिकल माइलेज लौबगी वाफम लेते माहिरोई कयामगी पुंसी कन्न नबलेंगा असिन होनबियो हाइना एमएलए न फोंदोरकी छात्र सिंह उनजब 15 एलिगेशन थांगतपसे एज अ रेस्पॉन्सिबल ओपोजिशन अदुगा अकोइना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम पिजबने मसी अकोइना मसीदा पॉलिटिकल माइलेज लौनबा अमा लौनबा तौनते छात्र सिंह वारिबा ओजा सिंह लाइरिबा स्टाफ सिंह वारिबा मयाम सिंहसे एज आइना अमुकहन हाइजरबदा एज अ रेस्पॉन्सिबल अकोइ ओपोजिशन एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम पिजबनी मसीदा पॉलिटिकलाइज तौबा खोटपा करीमता लेजदे मसी अकोइ बीजेपी गवर्नमेंट सी मणिपुर से पालिबनी कोई सेंटर दस लाइरिबनी अदुना मसी अमुक्तंग वंस फॉर ऑल छात्र सिंह ओजा सिंह फनबा सॉल्व तौबियु हाइबा सिखतने अकोइना गवर्नमेंट रिक्वेस्ट तौजबसे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुसु की वॉलंटियर्स से मणिपुर यूनिवर्सिटी की गेटा मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर AP पांडे यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर चीफ मिनिस्टर नोंथुम बीरेन की इफीजी सिंह मई थादुना प्रोटेस्ट तौकी नाकलमरमदा मुसु नोंयायदगी हौदुना पुंग 9 की जनरल स्ट्राइक तौननबगी सेम साब लोइरे हैना थमलकली मुसुना लाउथोरप चेरोल मगी मतुंगिना मुसुना चंगसिलकलिबा खोंजंग असि यामना डेमोक्रेटिक ओइना संगसिलकपनि अदुमपु स्टेट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट ना तुमिना लेशनबा मदे इशू असिबु अथु मतंदा लोइसिनदुना एकेडमिक कैरियर मांगनबिगनो हाइदुना खोंजंग कया चंगसिलिबा माइरो सिंगदा का हेन थौंग सथरकबासि माइरो सिंग अमदे लेबाक मियाम पुन कंडेम तौफम थोई हाइना थमलकली अमरमदा ngasisu makha tana Manipur University Vice Chancellor Professor AP Pande lautu oiba demand tawduna Manipur University Teachers Association Muta Manipur University Students Union Musu amade Manipur University Staffs Association Musana punasinduna relay hunger strike khongjang Manipur University gate chathaki relay hunger strike aduda muta musa amadi musu gi volunteer sing saruk yaki mifam aduda Union SRD gi fact finding inquiry team bu कंडेम तौखिबग लोइना तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना थमलक रिकमेंडेशन इकाई खुमनौ हैना डिमांड तौरकली
Mahiroi Luf, All Manipur Students Union, Democratic Students Alliance of Manipur, Manipuri Students Federation, Students Union Kanglaipak, Apunba, Iraipak ki Mahiroi Sinpang Luf amasung Kanglaipak Students Association Punsinduna, Manipur University Students Union BC Lotho Waidunangasi Aingdagi, Kaukiba Pung Nipunipan General Strike Sagot Kray, Mahiroi Lupasig Executive Member Singna Mifam Pangtokuna Punsinbagi Waref Lauraba Matungda, Manipur Press Club ta Paumi Singa Unaba Manda General Strike Sogotpagi Wafamase Fongdora Kibane. Unaba Duda Manipuri Students Federation ki President M.N. Milanna, Manipur University ki Vice Chancellor Lauto Waiduna Changchila ki Kongjang Numit Nipuga Mapani Suraba Fawada, Pali Langagasina Kongtang Amata Pai Collectory, Mairo Singi Punsi, Manga Doroba Fawada Langagasina to Minlation Base, Yaning Dehana Fongdora Ki. Unabadu Sarubya Kiba upon Iri Park Mairoi Sinpang Lupki President Rajesh na Musuna Talib Dabi Yamade General Strike Asi Madam Chab Kongtangne College Mai Tamli Mairoi Singasiki Punsi Kanner Naba Musuna Sanctilib Kongjang Asida Mairoi Lup Tarugasina Punchina Kongjang Sanction Naba Warep Loki Banihana Fongdoraki. Musugi Kongjang ase masi mai pakpagi mami udaba duga pali belenga sinasu khui hena lumna loksin dabagi mo asi urapodigi general strike asi kauropani maramaduna haidi general strike ase hujik akhoi laiminari lup taruga sigi khoi members khoi punamakna sagochara kanda akan momong general strike mo henna bagi khoi sem sabaduni miam lebang miam da khoi thamjari se mahiroi singi manipuri khoi jumbire lor kado mahiroi singi career se kanmada BC pa AP pande se lokthokpada manipur miamna apunba effort amaga loinana support to view atopa state singdadi master gi academic session haugraba matam asida manipur dadi manipur university gi BC AP pande khaki yengaga manipur government na chhatra mayam gi khanbida ba haibase masi yamna laibak thibani government na yamna munna khandara kanda AP pande na chathari ba thong si chummi natraga lali haibadu numit nipugu mapani se mko yengaga lakhrabani khudak ta sintok pinaba appeal tawjari Mahiroi Singna VC Sindong Changchilib Kongjang Asida Sogat Laduna Reformist Students Front RSF Nasu Hayengdi School College Engineering and Medical College Sing Yauna Esterasi Mahiroi Sing Pumna Makta Voikot Tauragani Hana Fongdorakli Thawal How Kadalaiba Mahiroi Lupasiki Loshing the Pangtoki Paumi Singa Unaba Mifamada Lupasiki President Toiba Kumanchana Fongdorakibada Manipur University VC Sindong Naba Musu Muta Madi Musana Changchiliba Kongjanga Si Makoi Karakaki Atatai Nate Mahiroi Kuding Mana Punna Taudang Lominagadabane Manipur University Watogasi VC AP Pande Sindok Tribu Fawo Waroisin Purupa Ngamloi Ngarang Desam Taumi Singbo Manipur Police na Yegnaba Makum Kut Tavai Basisu RSF na condemn Tawe Amade Musuna Kauriba Pung Nipunipan General Strike RSM na Sumapung Fana Saugat Kane Musugi Wathoga Sigamari Len RSM na Mahilo Sing Boycott Tauriba Simipum Kudimang na Saugat Piuhana Tamlakli. Kung ngasi thokliba muta muswa madi musu khakri atatai nate ngasi MU thokliba thokdog ngasi iramdam nasda laibiriba pai khodim ki masa masagi kogi tungi yombir ge khambira ganda sai sai gi thodang ni khamina si gomen na ngasi gi kogi MU gi matang sa warosin propagam drabanina koina RSF na hayengdagi manipur da laiba school college university mahiroi sing lo khudimakta kogi medical college aduga engineering college sing yauna koi hayeng khudak sidagi koi boycott tawjaragani boycott asida school college sing na class tawba thingdaba taragadi tholapa phata daita masa masa na pujagadabani club organization ma event mayamna RSF na tawriba khongjang asida koi sogat piyo Manipur University ki VC Makata na ohenba Paminatra Pam de Habit Matang the Awang Nompo State Sing Yauna, Kanglaipak Students Association, KSAM Sung Norris Forum for International Solidarity, Nifisna Signature Campaign ki Kongtang Sanction Bahokray, Bishnupur District Manung Channel Level School College Sing the Chatakipa, Campaign Asigi Ngasi Ahu Ngarang Dagi Hoduna Numitara Dagina Taramangani Fauba Satagani Hana KSA ki HRD Secretary Roman Soibum na Fongdorakli. Ngasi khoya thung dalaiba KSA gi loisang na pangthok pa paumi singa unabam da romena sathagadruba campaign na sida fanglakpa data sing Ministry of Human Resource Development yauna marilena basingda khushinaduna mairo singi apam demand adu fangan na ba hotna gani fongdokhi thauramad sarugya ki benefits ki wangang loi Muhammad
Ismailna State asida numit taramangani rom campaign asi sathaba loraba tungda awang nungpo state singda lariba university college amasung school singda nifis na sinduna signature campaign asi sathagane apunma campaign asida fanglakpa data sing awang nungpo state singi governor chief minister yauna central government ta akan mamong mahiru singi apamba fanganer na bahot na gani fongdoki Manipur University forte de sen la bohda was for the Manipur University matik cha BCS blog to iron sankele bapung ngasi koi sen amade center government tasan dan leba se kanglai pai student association amade Northeast Forum for International Solidarity hariba nefis ani na koi condemn tori koi hariba Manipur University matik cha BCS blog thona bidamak da koi nefis amade KS ani khusam maduna koi ngarang dagi hoduna Manipur University made Manipur University da affiliation to leba college sing amade higher secondary da sing da campus cha jaba hojare mamang tha da su Nefis Delhi Union Education Minister da Vice Chancellor Khudak ta lautho haina memorandum vision balaikre Musuna nga sehing nongyai de Manipur pumma de kauri pung nipunipan ge general strike asida Committee of Civil Societies Kanglai Park CCSK All Manipur Muslim Students Organization International Peace and Social Advancement Akom Loop Kanglai Park All India Students Federation Singjamai Tulilong United Clubs Organization All Manipur Nupi Maruf amade The Passenger Taxi Transport Cooperative Society Association na tongan na thokpa chirol singda mafung fana saugatkani haina khangalakli lengak na numit humni gi manungda Manipur University ki wathok ki waroisin puraktrabadi akana Women Association for Socio-Economic Development na akan wofen thamlakli loina na wathok asigi waroisin purak na ba desab na ngarang khongjang sangsin bada police ki kahen thong maram oiraga mairo sing achok aphan thon ki bada thamoi song na nungai taba fongdorak paga loina na thodok du chenaba police personnel sing serak pi gadabane hana su fongdorakli Manipur Press Club ta Paumi Singh unaba mada Women Association for Social Economic Development ki President R.K. Tharak Sana na hai numit Nifug mapani sujilaklaba Manipur University ki yawasina maram oiraga mahiro kya lairik tamba fangandre Manipur University ki makhada leba college singi examination result haidok tabana maram oiraga graduate tamliba mahiro kya gi career mang bayana lairi maram aduna athu matamna lengakna yanaba ma puraktrabade mahiro khunai gi punsi Kandaba Yadabana, Lamnamasi Maira Pai Medi Tongan with Lupsing, Yauna Akan Kongjang Sangsil Lagan had a Fongdoroki. Loinana, Musuna Ngasi Aing Nong Yadi Kauri Pung Nifunipan, General Strike, Lup Asinasu, Mafung Fana Saugatkan Yanasu, Tamlaki. Lagliba Tangkun Mi Humni Sida, Kayumba Sakar, Madi. Akogi mari lainaba singna yasanaba poroktuna hanagumna tangdu laitaba adugumba laik tamba phanghan dragadi Manipur da lariba mama sing aduga tongan mana paibi sing akoi tumina laitho oi akoi tawaya ba akoi chongjan baya ba akoi chu akoi kongjang changjil lagani akoi chu hai baya ba famda koi hai ragani aduna masida kayungba tholakpa akoi pamdaba thokdok sing thola chu mado akoi ngasi gi lengang na madugi daita pugadabani Manipur People's Party MPP na state asig regional political party ama waina musuna kauri pungni punipan general strike mapung phana saugatkani han lauthokre regional party is in Manipur University ke vice chancellor professor AP Pandebo moral ground from thado hana MPP ne demand torokli Polo ground maning the labor MPP office ta Paumi Singh unaba the party is the president Oinam Zugindrona High Manipur University ki BC Lauto Waina Mairo is in a sanction ba Kongjang Asibu Wari Sanuduna Loishin na bahona big mauta police na ahen thawong utkiba loinana Mairo Singh Butamti na Fukiba MPP na condemn tawe Manipur University ki BC Lautok pada housing lady ba Lenga Kasina Sikang Kang na lady ba Sikari Gino Lenga ki thawong asimakata na Sata Tarab de Juntarani Pan thawong amuk hana tholakani haina president asina section wa thamlakli housing laida chief minister gi chief minister asina center gi pressure laitana thauna laina thabuk tawbiyo Manipur University gi issue ase loisina na bahot na biyo haina party asina makhata na appeal torakli Tang Tratet ki ahing nongyai degi changselakliba satrik phnaina kaurio balje MPP na sokani national political party singna matam gi political party gi khudong chabalong pangam ko tokpiu akoina khangi madudi ngasi mak paliba BJP government seida Congress government su yam tointona maral pi madudi kanoda moi masel yanadana political advantage long honabada prajada
अवाब पीबसे मसी तौबिगनो चीफ सेक्रेटरी कृष्ण राती अमदी आईजीपी मदन गोपाल न पुरकपो होम मिनिस्टर थारकपो अदुगुम टेलीग्राम दो सेगायरगा अखोई स्टेट अखोई तौजगदब थबक स्टेट की थबक अखोई तौजगदबनी मसीदा सेंट्रल गवर्नमेंट की मथौ लेते हरगा चे सेगायर लंथोप ngamba अदुगी शक्ति दो बेरियन द लेबियु मणिपुर की वाथोक सिंह असिदा सेंट्रल लेंगाक न लंदम सिगी मियाम की अपाम की ओन तैनब थबक तौरकलबदे ओपोजिशन रूलिंग खाइदन सेंट्रल लेंगाक का थौना फना थेंगनसी हना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोबिन फोंदोखरे इंडो म्यांमार ngam की मतंग याउना मणिपुर दा हौजिक लेरिबा वाथोक सिंह असिगी मरी लेना कांग्रेस पार्टी ने चंगचिलप खोंजंग की मखा तारपो ओनगसी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना सोयबम लेकाई सिटीजन क्लब लंपाक मियाम की मिफम मगसी फम की मिफम अदुदा कांग्रेस पार्टी की लुचिंग सिंह अमदे एमएलए लोइनना हानगी मिनिस्टर अमदे एमएलए सिंह सरुक याकी थौरमद हानगी चीफ मिनिस्टर ओइरम सीएलपी के लीडर ओइबत नतना ऑपोजिशन की लीडर सु ओइरिबा ओक्रम इबोबिन हाई स्टेटस दे थोलिबा वाथोक सिंह मतंगदा लमदम सिद लेरिबा सिंहना हेन खंगम थोई मरमदुना सेंटर की लेंगाक सिंहदा खोंग पारगा हाइजगदब नते स्टेट अम ओइना स्टेट असिना सेंटर दा हाइफम थोकप सिंह थौना लेना हाइगदबने नोनजगदब नते हन फोंदोखी थौरमद सरुक याकिबा ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट केशव सान यादव ना फोंदोखिबदा नरेंद्र मोदी ना लुचिंग लेंगाक मणिपुर याउना काश्मीर चिंग तोान तोान स्टेट सिंह नमथनब होनरे मतम चंगहंदना लोसिनब यारब मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक सिंह असिसु नमसिंदुना मखोइन अपाम खक्तमक तौगनी हाब वाखलोल असिदा लैरिबासि लाइबक थीबनी फोंदोखी ngasi thoromada saruk yakiba MPCC की ट्रेजरर ओरिबा सुगनु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए के रंजित न फोंदोखिबदा मणिपुर काइबगी वाफम लाखलबदि फम थादोक फावबा नंगलोय मणिपुर की मियामना वायल लकने मरम अदुना मणिपुर कायगदब लैरबदे फम थादोकनी हाबिगी महुता चीफ मिनिस्टर ओइरिंगेदा थौना फन सीब कीदन होनव्यू फोंदोखी लोइनना बीजेपी की मियोय खरना लम की वाथोक असे कांग्रेस पार्टी ने थोअलंबने हना मीडिया फोंदोरक असे लाइवक थीबने लम की वाथोक असे की मतांग करिगुम अमत खंगदना पार्टी अमगी महुत सिंदुना nganglak असे अफब ओइरोय कांग्रेस पार्टी ने चही तरामंगा लैंगागलकपदा मणिपुर की ngam खै ngakतुना लाकपने हाबसे काउदब फै हैनसु के रंजित फोंदोखी अमरोमदा नंबोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एन लोकेन फोंदोखिबदा बीजेपी ने स्टेटस द लेंगाक पाइबदगी बन ब्लॉकेट तौद्रे हैना मखो पोंग लाउरंबा दो वाथोक कयाना योमसिलकपदगी बन जनरल स्ट्राइक कया लाइक लाखरे मसिदा सुनतना वाथोक मयाम मसिदा पुब थांग ngamdabadagi दिल्ली द चेन खरे हैना फोंदोखी थौना लेना कोई थेनसी मोइमु थौना लेके हाजेबगी वानसदे भारत का पालिबा बीजेपी ने लुसिंबा गवर्नमेंट सिदा कोई थौना लेना थेनसी मोइ जुमिनी कोई जुमिनी मोइ अखोइदा खोंपायगा नत्रगा नीरगा हिंगनबा ना हाइबा वाखुदे कोई मी ओइबा मोइ अखोइ जो पी अबसु चावबसु पिक्चर अबसु कोई स्टेट अमनी अखोइ से कना जो कोई हलबना कत्तगे कनाम त मिखा पुरतबा मिखा कोने हिंबा हैदबा मिवोन द नीरगा हिंबा हैनदबा मिगी मखों पायगा हिंबा हैनदबा अदुगुबा अहलबना कोबा कोई सुरोना सुदार दाने अदुना कइसु किनिंगाय लेते मतंग सोयदा ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंगदा नेशनल हाईवे 102B गुइटे रोड लेबा लुंगटुल टी खुलदा साब वैली ब्रिज अमा संगा खिबगी पाव लोइनना मणिपुर अमसुंग मालम की तोंगान तोंगान ई पाव सिंग पुदुन लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पो मिगेंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंगदा मयामबो अमन तराम नोकचरी लोइनना बुलेटिन सिग मखाता पाव सिंग मियाम द पिजरी नेशनल हाईवे 102V गुइटे रोड लेबा लुंगटुल टी खुल साब वैली ब्रिज अमा सेकेंड AR स्वांडो पोस्ट के सुबेदार PD दासना संगाखरे मैट्रिक टन निफुलान में याबा तुइलाक तुरल मथक साब वैली ब्रिज असे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL की मियंग मखादा भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड BIPL न साबने थोंग असिगा सांग फुट साम निफुने पाकपना फुट तरामाथोइने थोंग संगाबगी थोरमदुदा NHIDCL ब्रांच ऑफिस इम्फाल की प्रोजेक्ट मैनेजर
O Sarvajit Site Engineer Amit Pratap Maurya, BIPL ki Senior Project Manager S. Tiken Amadi, Lungtul Tigi Village Chief T. Kuflan Yauna Miyoikana Saruyaki, Thormadu Marilenana NSIDCL ki Project Manager O Sarvajitna Fondoro Kibada Kilometer Cham Humpunito Imuksang Churachanpura ki Hauraga, Mizoram Voder Oriba Tuivai Fabuki National Highway 102 VSA Mamang the BRTF na Piding Matam da Chatok Sin Toba Yadab Lambi Yam Werame, Adubu Lambi Ase, Kumja listing and Taratarutaki Hauduna, NSIDCL na Paiduna Tabak Sub Horaputaki, Lambi Asida, Gari Toba Yare, Lambi Ase Semanam, Orega, Infal Juri Amade, Infal Dimapur, Lambi the economic blockade Tawut Matamda, Marueba Esterasiki, Ahum Suba, Lifeline Lambi Yamoina, Sijinaki, Jurachan Pudagi, Lungtulti, Fawut Lak Matamda, Mamang Pung, Taret Nipan Changlambadu, Haujiki Pung, Ahumari Kaktamak Sangle, Lambi Asigi. Mafam Karada black topping tobal loire, Lemori Basaruk sing as at whom the black topping tobal loiner naba pandam tamli hana fondoroki. Lambi se fazna fare on mamang sahida khoina UNC na ko gi 100 days gi ban gi budur Manipur pumba ko gi national highway 39 ga 53 ga ya gi debo matam du da hairi bo mafam sida ko gi 102 b sida ko gi Mizoram for kan silchar gi commodity ma amma ko gi chana thang no haw tum pusilak tana ko Manipur se satki bani adun matam du da ko PIPL na package 2 si ga tang surama surma matam sida khoina maulon da gi tuibai phau yaw bo se ko sinjol gi marak si jamna fattaba cd noi gi package natra Kasu, Katangi Todagadi Yaroin, Moy Masamak Satan, Moina, GCB, Pokland, Putokana, Lambi, Falga traffic, Salan given a matam duduso. Lambi Nasiki Tong Sangabi Tormund Sarujaki, BIPL Senior Project Manager S. Teki and Founder Kibada, National Highway 102V, Guite Road, say, Nashiditsa Tokchasin, Taubung Amliba, say, Amaruina NSIDCL na, Tabak Sub Hork Patagine, Mamang the BRTF, na Tabak Surigan, Matam the Lambisa Tokchasin, Yaram de Adamupo Hosiki, Lambia Sigifum, Yam, Hena Fagatle, Nakalam Rom the Tuilak Turel Matak, Sariba Belly, Vresa, say, Lambi Sembi work project, Yaw the Bane, Adumapo Kunja, Singi, Awav Kangna, NSIDCL. Hona badagi thong asi sab ngambani hana STK na fongdoraki yam thuba matamda tha ama phadabida akoi thongji losinba ngamjare isorgi kipadagi amadi lamjigi praja loinamuktigi corporation jawraga NSIDCL lakpibadagi di akoigi lambi se akoi mamang disu akoigi manager NSIDCL gi akoigi sar lakpisi nusu habire asumbo magne lambi ji adogi matik yam thim phalamdre gari ema chatpai je dilai aina laiba gari dubukta yaraktabadagi ai kanada paupi sige su khangde network ki jaga su leite lambi nungaitri matak tuda thongjo muk phalamdabadu da ngasidi adogi mati akoigi NSIDCL gi general manager oibiriba akoigi sar suninna tasengna mayamgi awabse kohon bire yam District Administration Bishnupur Sindura ngasi district asigi tongan mafam ahum tera khongsang be Bishnupur madit nambolda go to village ki thorom pangthokrai khungang da lebe miyoi singi phangom tokpa scheme kya mafung fana phangan big pandam da haudoki be scheme asida tongan be department kunmanga romna saruk yaduna lamdam atu gi miyam gi ningba thungna bhona ki ngasi ki thorom madu mari lenana tongan be department singi scheme singi kartam de polam sing adakshana yenthoki Amaromda, Manipur Langana, Lairaba, Asonana Singi, Haudok Beskim Kaya say Lairaba Singda, Karamna Pangan Krabagi Haina, Laibak Tiba Haudokamadagi, Haugat Kankat Tuna Chatpangam Kidraba, Nambolagi go to village star, complain Tobalaki the view Muhindrona. Mark Namatam Sang BJP BP stroke Tobadagi, Howard Pangam the Lakpane, Yum Puramamag, not Nadun, Leraba Matam Dasuki Matic Awaba Mayoknari, Asuma Awaba Sing as Pali Belangaga Cinemating, P. Hybrid Tai Adumapu Haribadu Fangan Bagitamak Minister Su Unarure Adubangasi Fawada, Langaki Makedi, Pashama for Mating Pang, Laitriana, Pin the Fondoroki. Hanadi ay ne surano was imung thamane hujite ay nala imung thapiro lete minister wala te salura chapayaba minister tai tai salura unajare dubo mone ri besoni ka pibine na hujibo pibite karim de phangde sikiu phangde hen kat phangya dunga kai kana de ma pai na han sa putho lai do ne de sa putho ngai le tani na la hingon khala jara me de so ay han mamang lai ngoda lo de yon tho khre lo tham tho khre aduna ay sikai yon ngai le tre
सरकार के बाकी खितंग मतंग तौबीरगदी या नुंगाइजगने खले मिनिस्टर बीएन युनाइटेड ससर राई रिल्स की डायरेक्टर तो सानजन चले बारात तिंगो ने तो करीम काते नोमगी ताला साबा कोइना बारात है सकरे करीम ते फंगदे करीम काते पीब कासे कारा बसे करी ओदो राई खनम खंगद्रे करीम काते मोरे टाउन योरमदाइदा लेबा इमा खुंदोंग लारेंबी हराउबुंगदा गो टू विलेज मिशन पांगथोखरे हराउबुंग अदु पांगथोकिबा मिशन अदु एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर मोरे पुलिस की एसडीपीओ अमसुंग डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर मैथै काउंसिल मोरे गिलुचिंग सिंह याउन हौदोखी थौरमदु सरुग याखिबा वांगांग लोइसिंगना गो टू विलेज मिशन की पांदम अमसुंग पांगथोकपगी मतांगदा मियामदा वाखल ताहनकी थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग कार्ड सिंह बेनिफिशियरी सिंह येंथोके तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट क्या ऑफिशियल सिंह थौरमदु सरुग यारदुना मखोगी बेनिफिशियरी सिंहदा फंगफम थोप गैस कार्ड मही तंब तोखिबा माइरोइ सिंहदा लारिक लाइसु नचिंग सिंह येंथोकी वाइटोन ग्राम पंचायत न सिंधुना वाइटोन मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल गो टू विलेज की थोरम पांगथोखरे थोरम एमओवीसी डिपार्टमेंट ना टेलरिंग अमदी एम्ब्रॉयडरी की मशीन मियोय तरेत येंथोकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्युनिटी हॉल की अकोइबद उ चार कया थाकी मदे योंगचाक पामी चार कया मसु येंथोकी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कया याउखिब थोरमददा उज्वाला स्कीम की मखादा खुंजा सिंगदा कुकिंग गैस सिलेंडर कया मसु येंथोकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमेंगलोंग सिंधुंग डिस्ट्रिक्ट की साबगान वार्ड नंबर 8 की यूनिटी हॉल अकन नोंग मरक्ता गो टू विलेज की थौरम पांगथोखरे थौरम की मनुंग चना मेडिकल डिपार्टमेंट ओपीडी खुदोंग चाबा लोइनना हिदाक लांथक कया लेमना फंगनकी उज्वाला स्कीम की मखादा कुकिंग गैस सेट तराहुमदोइसु येंथोकी अमदे शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अमदे इनकम सर्टिफिकेट अचिंग कयासु फंगनबगी खुदोंग चाबा पीखी खुंगंग चसी थौरम ngasi कोंथौजम केंद्र की खावी वमदियर हाई स्कूल से पांगथोखरे थौरम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल वेस्ट ने सिंधुना पांगथोखिबने डिपार्टमेंट कुन हेनमन सरुक यादुन पांगथोखिब थौरमदुदा बेनिफिशियरी सिंगदा तोंगान तोंगान स्कीम सिंगी कार्ड सिंग यंथोखिबग लोइनना खावी वमदियर स्कूल की अकोइबद उ चार कया मसु थाकी सुधरबा खुंगंगी प्रजासिंगा गवर्नमेंट न पाइखत्लिबा स्कीम सिंगी मरमदा अवेयरनेस पिबा अमसुंग स्कीम सिंग अदुगी खुदोंचाबा मयाम अदु पिगी डोर स्टेप डिलीवरी हाइबदी युमथों खुदिंगा पुबिरकबा दुबा प्रोग्राम अमनी मसिदा स्कीम सिंग गवर्नमेंट न पाइखत्लिबा स्कीम सिंग असि अखोगी सोथोहरबा प्रजासिंग असिना मपुंग फाना आइदिन मतम चांगना स्कीम सिंग असि की बेनिफिट खुदोंचाबा अदु नसीबी प्रोग्राम असिदगी लौदुना स्कीम सिंग असिगी माय पानबगी अचौबा प्रोग्राम अमसु प्रोग्राम असिना लौरी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ngasi khungang chasi mission fangthokhi khungang manga ki ona district asigi rengkai community hall loinana khul taret ki apunba oina thingsom JB school pangthokhi hariba thorom asida 17 new lamka is amadi 19 psychot DCC की मियेंग मखादा पांगथोखिबनी वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी था निपान सुना PDS की पोलम फंगन की दे हाबिक मतांगदा खननैनबा
Nainer Bikam Infal West ki CAFNPD District Supply Officer na notice talk to Miam Goiba, Mifam Kobada Department Official Amata Laki Hana, Wango Assembly Constituency PTS Demand Committee na PN Fondrokli, Hiramasiki Matanga, Manipur Press Club the Palmi Singa Unaba Mata Committee Secretary, Y Tamfana High, How Kipachahi, Listing Ani Tarataruki, April the English and Tarataret ki May Fawda constituency as the PDS ki polom amataning tina Fangan Kide, Masinamara Morega, Light of Miam Saktung Mat Yaro Hana Hiramasigi Matanga, Mari Lenamasingda, Tizin Hanaba, Haukiba, Sahida, Kiasam Register Tauki, Tungda Sayasigi Jun Kulum Doida, District Supply Officer na. Thasiki Tarahum the constituency asiki Irob Majrao community hall da Miam Gimifam Pangtokner about notice talk pada official amata lak Kidabata Natana E Pau Amata Kangalaki Dabani Hari Maramasina Miam Gipam talk Pahak Fangdru Pau Makatana Kongjang Lepalaitana Sanction Kigan Hanasu Fongdoraki. Adu meeting je akoi da tawgane akoi praja myam di ngai duna thola ga ngai raga moibu ngai raga lejaki ngai leba matam sida moina hoini mani karim ta hairak taba makai kariguma inform bok tor ta gai moina meeting je lakidi matang asigi matang da su akoi yamna nungai taba praja sing je khosauna ba amu hena henkalangi aduga moi punna mangna loktuna raga akoi praja singbu amu hena olibra haiba jigi matang sida ne ba khoina nungai taba phongdok baga loina na asaw parai laina amuka jo hena khongjang phangdriba phawwa polam singje phangdri phawwa khongjang jangsin Kohima Faudun Chaleb National Highway 39 in Faldimapur Lambi Kohima Hospital Mapada Toki Balen Slight na Pandun Leriba Truck Driver Singda All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union Mateng Pangkre Union General Secretary Maimom Anil Maitain Luching Bakangbu Umna Mafamadu Chatuna Gari Tori Singda Cheng Hawaii Amadi Hidak Langtam Chingba Polam Kaya Yentoki Lodana Driver Sing Unaduna Wari Watai Sanaki Kangbu Oduna Nagaland Lengaki PWD National Highways Chief Engineer Vicky C. Yevtomiga Unaduna Atu Matam the Lambi Asi Loshiner Nabatakshin Ki Maduda Chief Engineer Asina Lambi Samsin Magi Tabagasin Numit Taretni Paugi Manunda Loshiner Nabahona Hana Fongdoroki Hari Kongchatada Surface Transport Eco and Environment Society Nagaland Secretary Bipin Sofisu Sarugyaki Hari Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPC Anasinduna Nomagyoiba Orientation Workshop Ama Hayeng July 3 the High Court of Manipur the Auditorium the Pangtok Lagani Hana Torambado Esterasi the Wadi Bapfim Masi Yeng Laga Matam Kaktan Yatok Lahana Commissioners in the Tok Pachirola Mada Apil Torokli English Singani Taramatoi the Tokiba Sanjit Ravinagi Fake Encounter case ki Matang the Chow Chennai Hariba Matamaduki Infal West ki ASP Zaljit ki case Atu Matam the investigation Tauduna Achumba Wayal Putopi Uhaduna Ifamna Lamdamasigi Imaivian Singalodan and Lamfel the Labor CBI office ta Tomjin Cray Sanjit Ravinagi Fake Encounter case Luching Kiba Zaljit ki case ase Namchindun Thamgadra Haina Chingna Badagi Ngasi Kongjangasi Sanction Kibani Hana Ifam ki President Renu Takelam the Fondorokli Asimak Zaljit ki stage kakadura ka oidura haibang khangtaba khoida pungning waba magi investigation je athuba matam da chathaba horaga Manipur da fake encounter gi tasengna real case oikiba khogi Rabina Sanji gi 23 July incident se masigi investigation je mapung khana chatharaga kana karambagi order gi makha da kapna hai gi banu haibase masida achawasang khut kayam yawi haibase khoina khangi aduna masi Athuba matam da investigation how haiduna ngasi akoi CBI gi sigi office asida lakseraga Jalji ki case aduga 23 July case khakta natana ngasi Supreme Court ta leiriba 528 cases se sigi su delay tawraga leibase masi akoi victim family singna yamna pen de thinthaba tawdana CBI na pungning chingsin beraga prajagi victim family singi yengbiraga masida sida athuba matam da justice pu thongna ba honna biu
मरकसदा हौजिक फंगबा पाव अमदा इम्फाल वेस्ट की सीडीओ टीम अमना हौजिक नुमिदांग पुंग 8 मखाई रोम ताब अदुवाइदा मियोय अमदगी चौराकना ग्राम 7 रोम की ओइगदबा ब्राउन शुगर नि हना चिंगनाबा ड्रग फागत पंगमख्रे हरिबा पोलम सिंग असे मोयरांगखोम कृष्ण प्रेमी ऑयल सिटी मनाक्तगी फागत पंगमखिबने फागलब मियोय अदुना वान अमदगी हरिबा पोलम सिंग असे लौथरगा मफम अदुवाइदा खामदुना लेरंबा मारुति स्विफ्ट अमदा सिनननबा सेम सादुना लेरिंगाइदा पोलम सिंग अदु फागत पंगमखिबने हरि मणिपुरदा वुमेन हेल्पलाइन माई पाकना मथौ तौबा ngamle hana सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमचा किवजेन फोंदोक्रे वाफम सिंग असे न्यू दिल्ली दा ले मेरिडियन होटल पांथोकिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिफम दा फोंदोकिबने मिनिस्टर ने मखा ताना हाई हाउजी फाउबी ओने हिरमसदा केस सानी हुंपुतरुक थांगलकपदा साद मरिफु मंगा माई पाकना लोशिन ngamle लेवाग असिगी स्टेट सिंग लेरिबा वुमेन हेल्पलाइन सिंग अमतोइना सनमिनबगी तंगाई फदबसु लई हैना मिनिस्टर फोंदोकी लोइना वुमेन सेफ्टी चाइल्ड सेफ्टी वेलफेयर एंड एडॉप्शन लोइना पोसान अभियान PMMVY ICDS नचिंग सिंगी मतंग दसु कुपना खना नैनकी मिफम मदुदा यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD मेनका गांधी Minister of State, Minister of WCD, Dr. Virendra Kumar, Union Territories and State Singi, WCD Minister in charge Singsu, Haribami from Madu Saruk Yaki. हार फगंदब की मायोक्तंग से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट यूनिट की कांगबू अमना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थोमजिन खरे लोनन एग्रीकल्चर डायरेक्टर लेरमदबदगी खोंजंग संक्शन की बसिंग पेंदब फोंदोखिबग लोनना अथु मतम मियंग संगदरबदे अकन खोंजंग क्या चंगसिलगने हैना लेंगा की पुंगनिंग सिंगसिलकली ngase योग CPI मणिपुर स्टेट की सेक्रेटरिएट मेंबर डॉक्टर M नारायण लुचिंग CPI की कांगबू दना लौमी सिंह पुंसी कल्लु हार मतिक चाना फंगलु हाइबा खोलाउ के आगा लोइना खोंजंग चंगसिन की बने अखोई हार फंगलु सिगी वानी सरकार सिना हार जे सरकार ने लेप ममंदा हार जी फंगन पी होबा अदु डिपार्टमेंट से केदु लेरी गेबा डिपार्टमेंट सिनबीबम थोएबा हार दी नकल दो होलगा ब्लैक तौ ले रेबा अदुगी वानी सिगे ब्लैक तौदना लेरिबा प्रजाद फंगंद्रिबा पैसा सेंदोंग तानबगी लंबी मु ओइरिबसे सिगे सिस्टम से मुथलो नोई डिपार्टमेंट थोरो प्रजा मिया मसिगे मतेंग पांगो हाइजरिने तौरक तरकदा कनबा आंदोलन चंगसे लखिने नाकलमरमदा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर थोक चेरोलमगी मतुंगिना कंट्रोल फर्टिलाइजर यूरिया हार फंगलोई हाबिगी मिपाइनिंगाई लैते डिपार्टमेंट असिन मथौ ताब हार फंगननब होनरे कनागुमना हार ममल हेना योन तौबिगनो हाइना चेरोलमदा खंगलकली लालौलुफ अमना ऑल मणिपुर साउंड सर्विस एसोसिएशन AMSSA दा सेल की डिमांड तौरखी हाइबबु यानिंग द फोंदोक्तुन ngasi कैसामपाट लेमजम लेकाई द लेब कम्युनिटी हॉल दा वाकत मिफम चथखरे पाउमी सिंह दा वांगांग लदुना एसोसिएशन सिगी प्रेसिडेंट फुराइलपम शशिकांत शर्मना अंगम मोंग द मियाम की सेवा तौजरब एसोसिएशन सिदा अकी अखंग अमदे ए अपन पीबी गनो हैना अपील तौरकली वाकत मिफम मदुदा साउंड फार्म सिंग मियोय क्याना सरुक याकी अखोइदा हारोन की सेन की डिमांड अमखक अखोइदा लाक्सनबा अदा अखोइना मसी तौबिगनो अखोइदी मणिपुर की इमा की सेवा की तमुक मयाम थोकपिरिबा लेबा की तमुक मयाम थोकपिरिबा अमुको UCM सुंबा अदगी छात्र संस्थान मयाम की सुंबा सिंगजिदे द मखोइगी लैरिबा मतम मतम की ओइबा मखोइगी फंक्शनल मयाम सिदे द अखोइदी अंगमबा अखोइगी मतेंग पांगजदना अखोइ लेजै अदुना अतोपा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सेन की डिमांड तौबिरकनो अखोइना वकन मिफम फमजबने
MSPDCL MSPCL दा थबक तौरिबा एम्प्लॉई सिंगी था मरिगी तोलोप पिथोक तबक मायोक्ता था सिगी तरामापन गी थबक लेप खोंजंग संगसिनर नब थौरांग तौरंबदो मतम कक्तन यैथोकले हैना मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज यूनियन थोक चेरोल मदा खंगलकली चहाव की कानबबु मालेम की थाकता मियाम द खंगंदुना चहाव हैबा ब्रांड नेम की मखादा हाई विजन कंसल्टेंसीना मालेम पुंबद योनबा हौरगनि हैना कंसल्टेंसी असिगी प्रोवाइडर संजय स्वामी फोंदोरकली ngasi not AOC de hotel classic pangtho ki paw gi mi phama da sanjoina hauji ki oina di lomi singi arayu pothok adu dagi mathang tha gi pothok photok pa yana lairi adu moina mak lomi singa company asiga contract farming system gi makha da thabak tawguni hana phongdoroki mi phama da saru ya ke ba company asigi Imphal branch ki proprietor MS Khaidem na laingang na chaw pothok na nabagi damak hectare lusing ani gi ayaba ki lam laire hana phongdok laduna pothok sing ase minimum support price MSPD lahowa sing da fangan gani ana phongdoki how big will be the volume. Maybe tomorrow you will get the order of 100,000 ton, or maybe tomorrow you will get it 10,000 ton. So you can't predict it. We will try our best to we can sell as much as we can. First of all, people have to know about the black rice. What is black rice? And what recipe they can make it, because maybe there are in the supermarket you will see the black rice because it's from your state, but out of this state nobody knows about it, and nobody knows about the properties also. If it's in the lying in the supermarket, so how you will buy if you don't know what you can make it from this? So that's my motive, is that tell to the people what we can do it, how we can make it, how we can use it. We will issue the recipe book also, so that people knows that. Students Union of Kanglei Park Sukna July Tara Nipada Pangthokun Torom the Ohumlak Suba Manipuri Aribal Kanglei Longi Wahantok Sangdam Naba English and Taranipana do Musugi General Strike Labana Lakliba July Kunmatoida Siri Bal Mukundev Music College Palace Compound and a Pangthok Laganihana Chiro Lamada Kangalakli Sagolban Bijoy Gobinda Yakob Miam na Nambul Turan the Amorakai Tadadan Matang the awareness campaign rally Yama Pangthokre Thoramadu Swasth Bharat Summer Internship Died Imphal West ki team na sinduna pangthoki bane loinana Konthojam Assembly constituency ki banung channa Yarobam diarda ngasi pangthoki ba go to village mission thoram dasu khongbu osina saru yaki Group Center CRPF Langjingda Van Mahachok Mari Lenena Hanu Face ki wan Uchara Thab ki thoram pangthok rehna Group Center asigi PRO no thok pachiro lam da khangalakli CRPF ki IGP Manipur and Nagaland sector ki miyang makha da pangthok ki thoram da M amadi N sector ki command na amadi personal sing na saruk ya ki hari Hauzik ngasi nomgi sanabagi pauda Unique Model Academy haingangna Imphal East District Subrata Mukherjee under 14 Voice Football Tournament ki winner oiba ngamkre ngasi ayu Kumal Lampak Artificial Turf Ground sanakiba Football Tournament asigi final match ta Unique Model Academy haingang ge sanaroi ki sana machana match asigi kunthra madi humpu sub minutes in the Panjal ani loinana M Stalin amasung H Kiran anina match ki nifuma pana madi yankai thare sub minutes in the Panjal amamam ga chanduna Oriental English School Kaibi bu yamna lakchana Panjal Mari Shinoda Mighty Piram laga Sathak Riba Football Tournament asigi winner oiba ngamki Knockout basis the pangthokiba tournament asida team tara ni thoina saruk yaki football tournament asigi ngasi losinbagi achama thoroma duda Imphal West District ki DYASONG Motilana made Imphal East District ki DYASOY Boni galonena Imphal East District asigi masak narab miyo kyan saruk yaki galonena tournament asida makok matang takrab team sing the manamathum sing khudol tamki Imphal East District Subrata Mukherjee under 17 Voice Football Tournament ki winner Bright Career Academy Lamlain oibang amkre ngasiu Kumal Lampak Artificial Turf Ground sana ki tournament asigi final match aduda Bright Career Academy Lamlain CH Iboyama High School Singjamai Catholic Lekaibu Panjal ani amada maiti piki
tournament asigi winner oikraba Bright Career Academy lamlai sanaroi H naubuna match asigi kunipa namadi humpuni thoi suba minute sing the panjal ani chanmangam ki match asida maithi horaba tournament asigi runners up takiba CIS IBM High School sing the Meketru lekai gi amatangai raba panjal aduna match asigi tarataruk suba minute Arnold chanmangam ki match asida CIS IBM sing High School sing the Meketru lekai gi sanaroi Rosie Kumar Masung Bright Career Academy Lamlai Sanaroi S Nausha Anina Sanabagi Chana Kanglon Tugairu Bagitamag Yellow Card Amamam Center Referee Piki DYASO Imphal East District Miyang Makada knockout basis the Chatakiba football tournament sida Imphal East District Manung Chana Leba football team Taruk Nasaruk Yaki Ngasiki tournament Sigi Lotion Magi Toroma Duda Imphal West District DYASO NG Motilana Madi Imphal East District DYASO Y Bonigalona Imphal East District Asigi Masak Nabi Kana Saruk Yaki Bagalona tournament sida Makuk Matang Takra team sing the Manamatum Kaya Kudol Tamki All India Football Federation gi miyang makhada August kundagi kunmanga fawba Sub Junior Boys National Football Championship pangthok lagani hari Mizoram Football Association sinun chathagada football tournament sida saruk yagadorba Manipur gi team manager oina Mohammad Zane Khan amadi coach oina S Santa ani bukhan krehana All Manipur Football Association gi General Secretary in charge ki chirol mana khangalakpagalona August kundagi kunthamathoi fawba Goa Football Association sinuna pangthok kodriba Junior Girls National Championship adu saruk yagadorba Manipur team bi coach oina N Rajen amadi manager oina S Manitombi ani busu khan krehari Stem Khagempali ani sub MC T20 Luang Pokpa Trophy ki semi final changmangam kre ngasi Luang changmam da leiba Luang Pokpa cricket stadium sana kiba cricket tournament asigi quarter final match amada toss ngam kiba ri yang star nagamapal na betting hana sana da match asigi over api over amma walingai over tarama panga wicket over tarama pande wicket tare turagaran mariputra mathoi lobungam ki lonana khangogdana churakiba nong namram oiraga ri yang star nagam palamadi cyclone cricket club thangwaiban anina sanagadaba match yaithoki tournament singasi sanakiba quarter final match asida toss ngamkiba chem khagem palina batting hana sanadur match asige api over kunda wicket tare turagaran cham kulumdoi lobungam ki inning asida langlon yambana run Nifutaruk Luna Sultan Run Kuntramapan Lowungamki Mesasigi Anisuba betting Sanaki Pakang Cultural Club Mayai Koibina Mesasigi Api over Kunda wicket Mangak Turaga Subnagiran Sama Kunito Kaklodana Mesasigi Run Amada Maitibang Nanki Inning Asida Rahula Meditation and Run Kuntranito Emasung Run Kuntaret Lowungamki Nasigi Mesasida Ball Kuntratarukta Run Nifutaruk Lowungamki Ba Jem Kagem Peligi Batsman Langlon Yambana, man of the match Tabangamki. Manipur Cricket Association is in the Chatrakliba cricket trophies the team Kunasaruk Yaraduna. League match sing the Atoyan Tanarakli, Tasi Kunda cricket tournament sing Makata quarter final match Ani Sanaragani. Thasi ki tara manga dagi Huel Langlon Thangta Association Manipur gi Thangta Sanglen Yumnam Huidrom da Satharakiba Northeast Thangta Festival ngasi association asigi Sanglen da Lotion Kray Festival asida Manipur gi one tongan luf mapan dagi lakwa Thangta Mairoi Mariputara amade Assam Nagaland Tripura dagi lakwa Thangta Mairoi kuntra punna Sanaroi Chama kunna saruk yaki Festival asida Kanghairab Oja Kyana Thang Tagi Mahiro Sing Batakpi Tambiki Lona Mahiro Singi Oina Thang Tagi Tongan Ton Bukanglun Sing the Atoy Hen Tana Hanki Matanga Show the bulletin say tension drinking Mawan and headlines on Tamjari Manipur University ki BC Lauto Mahiro Lemai the Inturaga Gari with Andu Police Direct PU and Mahiro is in Effici Mai Tabamade, Chief Minister Banglo the Tomjin with the police in China Kanduna, Tantokpada, Mahiro Kaya Ashoka Nankray. Lakli July Kuntaru Pabu Manung the Manipur University ki Watok Loshindrabade, Indian Youth Congress ki volunteers in Indian Parliament Gerau Togadihana, Indian Youth Congress ki National President Kesap San Yarap Lauto Kray.
M.Su Desam MSF Suk M samadi KSA Kulapun Sindona Manipur University Students Union na VC Lautu Wai na ngasi ayin dai kauri uni tulipan ni general strike saugat krei. Amasung center ki lenga ko singda khong paraga haija gadaba natte state am oine state sitna center da haifam to sing thauna laina hai gadaba ne nonja gadaba natte haina chief minister hana gi chief minister okram ibo gi na fongdoraki